Sali Kutoli kala inde mum e yettore mum. Dimanche 15 mars 2026, 21h passées de 31 minutes en temps universel. C'est la même heure à Morovia, à Buchanan, à Freetown, Kenema, Wende Kenema, Mabesene, Bo, Koindu, et également à Conakry. Sans oublier à Numujigila, c'est la même heure. À Dimbokro, à San Pedro, c'est San Pedro, je ne sais pas comment vous le prononcez. Samonkiri Benti, partout où que vous soyez en Guinée ou dans la sous-région, avec osali mon kotodi, oya photo eneni enibini moja no live meeting on. Mande do non ko suma yandem do yetta jallo. Are ngala tungude mi do mari do landal gan fala o landade do yon senditude yewtere nde nato moƴƴa non yafo don non ko mi nibbinta on do kon jango ko hande ko laylatul qadr sinami 5, donc mi sikka jango golle yayti. Je vous salue depuis la Libye, Tripoli, Mamad Salou Diallo. Je vous salue également Remi Uritikon Yaren Fouta, excellent week-end. Alassane Zeid Diallo, mi salminima depuis Sénégal, mi sikki ko jibinande leluma, kako mali emberen are faljitando. Tierno Aziz Diallo, depuis la France, Paris, jibinande leluma kono de modi nokkure mabbe den ko mono yaade leluma on sa acciti popo dara kono inde modi nokkure den on ko be mari don pelli ni garata fejja bongo jawa pelli ya ton kono de yetela non Ceerno Abdoulaziz kono inde wode modon go no dogi mi ka hore do ni kono ko o yakanyum kadi onno paykun o ya wado tali din kono inde makko nen wadori ko paykun honno de hodo ngo mo tawnori to mi hiwro mo do d'ailleurs j'aime blanc ande do mari truno ka hore ngande do je permanent prix d'information mi do ari juntu voilà paykun juntu. Merci beaucoup Chérif Diallo juntu ni kama exactement juntu ko juntu ara fela c'est ça paykun juntu mi salminima ara da woy wonde ka live ga moƴƴano mi andare ko derol hombo on andarde hono re mi salminima moƴƴan ka dawade golle labare no sali depuis Kotle Kalsingare mi do yide yimbe ben ina wadde moƴƴano logo frappon a hiwrita ma fota ko wona seeda. Merci beaucoup Zaid. Kono mi anda sa jabino ke nanen inde hodo maada ngon mi yiltito ka commentaire ji do parce que nanen hari mi do yewtude dingira salminama dingira yette bari bona salminama mbo kadi gobi wela ray salmitama laafu leluma mon général ok ko laafu leluma woni ka Zeyde ko laafu leluma donc mi fal jale o moy ko leluma on ko honno wawdon hande do sen ebbiri no wawdon hande do e fewndo senerde gayni wadde pet mascarade mabbe on sen inni yon ebbinde hoore mon hande do e nyande konno wawdon ka tintinga gol fi on faama moƴƴa ko ndu wadi similandi nyande mi wadno live an on do mo mi fuddorno wiugol en alhaali on ka fewndi do si hande do mi acciti cippiro ngon mi yeyi mi tawti senerde est ce que on fait layla do nganditi de nyande mo annor live ha wobbe mon sikki mi ka commentaire ji wobbe gonno inni ayo mi wowlu modi mi fokkiti ma mi yehi men iwa do yegiti ko non ti wowle no commentaire makko woni dis-nous on va quitter ici quelque chose comme ça, dis-nous que toi aussi tu as pris ta part ou tu vas prendre ta part, on va quitter ici. Goddo wanno commentaire mi adori
yewtugol taw ɗum ɗon ha jama on sikki mi aru innugol mi abandoni min kadi litton haɗam ɗo ɗaɓɓude heri lawol mi sakkitoro no wiwgol o si fop acciti cippiro ngon ha luttila min tum mi continue mi natani en non on tuma yewtugol en ko honno gomɗinɓe ɓe mbawno wawno mi yewti en fi zunnuwas mi yewti en ko honno tawiri kumpay kun ɗon nden nyande ashabul ukhdud kaɓe arnoɓe darnaɗon ɓe inna hande kadi yoɓe suɓo lanɗo on gomɗingol mo kanko ma ɓe suɗo gomɗingol paykun kun donc gomɗina Allah ɓe waranoɓe nden nyande minni ko honno ko victoire nden nyande ka ko défaite julɓe ɓe mi landi on ɗum ɗon nden nyande mi landi on kañum kadi non annabi Musa nyande arno darodi e ɓe mbileɓe ɓe tawi yimɓe ɓe hino darde mbileɓe no darde mo kanko kamɓe ko ɓe guluji kanko tun e koto makko ndotu gordu makko ɗo tun o jogi ko moni yiltanade ɗum wattane tuyla on yiya joni faamon kon waɗi sindo artande en ɗon par ce que no woodi komi faala tuggude hondu e muɗum ɗo ko tawata ɗum ɗon kadi no hani ko wurten mi yi Ceerno Abdoul Aziz wi kile seren konto commentaire maɓɓe woni mi yiltito e makko ɗo Abdoul Aziz leluma wi kile seren ɓe juntuɓen konto commentaire won commentaire o yehi bon joni mi dara e commentaire ji wonɗe e ƴawde ɗin konno wawɗon ndeññande e hande ɗo yo jaabo ɗon mi waɗani en ɗo capture ka dow sondari ɗo koynete kon gallon on andi hanki hade min ɗoynude gallon on ko 4,5 litre woni en gallon ka commenteji arɗo wiwɗon gallon ko 3,7 litres c'est-à-dire 3,8 à peu près ɗa 4,5 ɓe innayi gongaji ɗiɗi heɓodotako kono ɗo gongaji ɗiɗi yaltiɗo miɗo hari e gonga yiɗon e gonga ko woni ko non ɓuri marde gonga par ce que ko fi États-Unis mi on e yewtude sen daari ɗo hari min kadi mi andano ɗum ɗo ko konko addu ɗum ɗon information mi addi information go waɗi si mi yehi mi ɗaɓɓitoy par ce que min miɗo andi miɗo hooli mi yi mi jango nokku go kon ɗum woni mi waɗu recherche on kon ɗum woni un gallon égale à combien de litres donc addanimi que 4,5 mais on 4,5 ko UK et ça c'est très bizarre dans le monde gallon et pound mo kala e maɓɓe no mari kono jakka gallon on États-Unis et gallon on Angleterre no seedi ay mi andano ɗum donc hari ɗon e gonga effectivement un gallon égale 3,7 litres États-Unis mais min ko monno yewde kon 4,5 min kadi ɗo e gonga kono hari ko monno yewde fi mon ko fi Angleterre parce que un gallon Angleterre est égal 4,5 litres ko ina limiten ko ɗum ɗon hari ko parenthèse tum mi waɗano ensuite si yiwi ɗon kadi mi yituno e minni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino maaki at tujjar humul fujjar wonde ma njulaɓe ɓen ko kamɓe woni bomɓe ɓen min en non wata on ata kam min ko hadis mi anda non joni hadis on si mi falji no mi addiri mo non e si mi faljali mi anda kañum kadi si mi faljali on si tawi hadis on ko da'if ka ko sahih ko ɗum woni ene himo lo'i ka himo gongini tigi tigi mo fellintina mo sellina donc kañum kadi mi waɗi ɗaɓɓitande anden mi yi no wi effectivement hadith on inna tujjarhum al-fujjar hino yino sulinya ɗon hadithun sahih akhrajahu al-imam Ahmad fi musnadihi wa sahahahu al-Albani donc hadith on himo selli kin yaltinɗo mon ko wiyata on al-imam Ahmad o yaltinmo ka musnad makko ari kadi sellini mo wiyeteɗon al-Albani wal maqsudu bihi at-tujjar alladhina yaghshun yakdhibun wa yahlifuna kadhiban fi tijaratihim wa laysa umumu tujjar ko fi ko fandi hadith on himo selli kono ko fandi ko ɓen julaɓe tawoɓe ɓen ɓe jamfoto ɓe fenayi ɓe huuɗo kañum kadi e heere fenande nden e nder yeeyugol maɓɓe ngol e hina julaɓe ɓen fuu wiwgol ngol ko fuu e dali riwaya on non anna tujjar yub'athuna yawma alqiyama fujjar illa man ittaqa allaha wa barra wa sadaqa ko sellini non ɗum ɗon ko honɗum woni seede on konko nelaɗo maaki ɗon konko wonde man julaɓe ɓen ɓe imminoyte ñande dargal ngal ɓe immintinoyte ɓen tawɓe ɓen ko bomɓe hara ko ɓe bomɓe hara ɓe joga e bomɓe ɓen sina ɓen tawɓe ɓen ɓe huluno Allah ɓe itti sadaka maɓɓe on ɓe tawa kañum kadi ɓe moƴƴino jama on kono non sendi ɗiɗo ittugol sadaka on e moƴƴagol jama on ittugol sadaka on koko waali kon ya ƴettu okkitira
moƴƴa gongol non e jama on ko on arɗo tawma haray no sattira ya waw mo nyawlugol ha sattene nden iwa ma ɗuytanamo coggu ngun fiwata satto e makko pandi aw kalimo goy kono a ɗuytanimo ko ɓen waɗuɓe ɗum ɗon tun immintinoyte nyande jango tawa ɓe ala on probléme donc en andi ko ɓurɓe ɗuudude ɓen imminoyte nden nyande hara ko e bomɓe ɓen ɓe jeeya sinaɓe ɗo e yi ittintina ton ko ɓe immintinoyte tawa ko ɓe bomɓe illa sinnama illa ko ittintingol ngol donc en andi ɓurɓe ɗuudude ɓen koye nder ɓe bomɓe ɗo tawoyte haray noon ɗo wattana ila de muƴƴan non onon musidɓe tawɓe kon julaɓe sabu sen wattanalila si en wattanayila en fof ɓay sen daari ɗo mi ittata hoore an nder ton en fof koye julaɓe ɗo si en wattanayila yolloto nder ɗo yo Allah dandu en noon en yollade ɓe bomɓe ɓen ɗo amin ya rabbi. Siwi ɗon eɗen fuɗɗade live on ɗo ka tawata live on o heeɓi 11 minutes mi jango yaray commentaire ji moɗon ɗin ko wiwɗon ko wonde maray ko jaabi ɗon kon komi landi ɗon ausbillahi samir alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد haray hande ɗo live meɗen on ko jogiɗen ko toɓɓere wotere pet yewtugol ngol ko woni e feƴƴude kon hakkunde lagine e kawte muɗum nden ɓen noon kawte maɓɓe koko yiwɗon kon haray ka image ɗo Liberia, Sierra Leone e lagine kono yewteten fi muɗum ko fingol cangol inetengol ngol Mano River ko ɗum woni cangol wi'etengol ngol manowol ngol tawata ko manoɓe ɓe jeyngol kombo ne woni ɓe manoɓe ko ɗum yewteten ɗo fi muɗum haray noon mi andina en ɗo hayse wawa lannitade yewtere nden ɗo ko noon ƴettay tugale ɓurɗe janduɗe ɗen sabu ko dossier wonɗo très compliqué ɗo noon yomi mutade muɗum mi addo taw haray wallingol taw fondoji moɗon on fop mi andina on piiji tati arono on e majji leñol angol layol angol kan layol angol ko Guinée layol ko ɗum woni origine an on konto noon mi ƴetti inde nden ko wiwgol ngol leñol ngol sinnama leñol ɗon haray ko leñol ngol mi jeeyangol komi pullo komi soso komi maninka ɗon en yii ko leñol leƴƴi ɗin si ɗuuɗi wiye leñol jonnon lasawol leydi ngol sen hawtidiri ɗiɗo ɗiɗi lasawol leydi ngol par ce que e nder leñol lasawol no nder ton ko lasawol jeeyangal leñol ngol non koko mone wiide ɗo leyol angol ko leydi andi tawata ndin ko lasawol angol kay wiye muɗum simo on hari exista miɗo proposande mo ɗo fi wiwgol nationalité an on leydi andi jinsi an on komi guinéenjo donc leyol angol ka tawata ko leydi andin ndimi iwi muɗum lasawol muɗum ngol komi guinéen hande ɗo hay simi heɓi nationalité ji temedere komi guinéen ko ɗum woni addirde ɗum ɗon taw ko andingol miɗo yiɗi leydi lagine ndin e ko moni yewtude kon ka nder live ɗo na innugol miɗo bambande leydi go e hoore leydi andi ɗe leyɗe ɗe moni yewtude ɗo fof fi muɗum Liberia, Sierra Leone e acteur jo go ɓeydoytoto ɗon tawo on ko Côte d'Ivoire nder ko yewten ɗo kon ɓeɗo fop si lagine darodi e maɓɓe cippiro ko lagine mi suɓoto fi honno ko lagine woni leydi andi ɗum ɗon ko précision aranomo mi waɗa tan
précision ɗi mo mone wadde on mi ala e addirde o information ɗo fi ɓeydugol ŋakke ɗen ma hawre nden hakkunde leydi andi lagini e leyɗe luttuɗe ɗen ɗum ɗon kañum kadi ko précision mo mone addude on ɗiɗi tammel muɗum ko woni faandunde anden e ko mi woni wadde o live ɗo ko fiyer ko mi humpiti kon e ko mi tañƴini ko goonga onon kadi noon haray ɗo wawi tefoyde payoto ɗon ndaron ko fimo kala e hendo ɗum ɗo anda ko honno ƴettitirta nde hawre ɗo en d'autres termes ko fiwata goɗɗo toñu oya ko ɗum woni faandunde ande mi torike noon Allah newnanan mi wawa heɓude ɗum ɗo yo Allah newnanan mi wawa addude ɗum ɗo harami o ñaaki ko ɗum mi torimo miɗo tori on noon onon kadi yon jentorolan hakkil ko min e yewtude ɗo e ɗi précision ji tati ɗi mi waɗi ɗo ɗum ɗon ko goho e nder ɗin tati ɗi mi waɗi ɗin immunɗu yewtere nde moni e wadde ɗo nden mi faala so naninde onon kadi on ɗaɓɓiti on tefi ha on daari on yii ko woni gonga kon e mo yii ko woni fayre kon e muɗum kala ko yiɗon fayre ɓeydite onon kadi addo wurtanolla ce qui veut dire ko moni e wolde ɗo kon na kaamilu moni e jangude mi yewta on ɗo sakko wona ko won nder ton kon ko gonga few koko mi ƴettiri nano e ñaamo mi hawtidiri ɗo mi woni on e addande donc en d'autres termes ko golle ko journaliste wi'a waɗe kon ko ɗum mi waɗi ɗo ko enquête mi yaw mi tefoy mi ƴetti ka bange ɗen fat mi hawtidiri mi addi mi jonni on ɗo joni noon tefore hande miɗo wawa faljude sabu kam yehi mi ƴewgoy toon no gasara laaɓa faanunde nden noon encore mi yiltito e mayre ko laɓɓinangol en hara en oñaaki si o yii noon kala ka tawata hino aali ma hino falja ma ko wawa toon ɓeyditude hara e watte ɗum ka nder information mo wonden e wadde ɗo si en artitoyi en jangoyi e mum hara en wawa e aroyde kañum kadi wurtinoyɗen e muɗum ma ɗum ɓurten ɓanginde no waɗirɗen ka fuɗɗode ɗo no tawirno hanki mi inni engalon égal à 4,5 ono wiɗon 3,7 no mi arano noon mi fuɗɗiri yewtere nden hollugol ko honto gonga woni ko honto faljerde woni waɗitoyen ɗum si Allah newnaynoyi en ɗum nayo wiwtun o wowli addanoyen ɗon live o mo yi déjà ɓe fuɗɗike mo atagude donc waɗe ko hano ɗo waɗugol ngol kon par ce que e yi en ƴettiɗo document mo tawata hiɓe wawi arde ɗo gollitira ko tawata ko ɗum ɗo moni waɗude signala live on donc wallite moƴƴa waɗugol ɓerkoy koye waɗano en koye moƴƴano sina ɗiɗo fo ande seytaniji yimɓe ɓen hiɓe hakkundeji meɗen ɓe wawai arde ɓe sowonsina goɗɗo e moɗo ma ɓe sowonsina to en toriki Allah no yo Allah dando en bone maɓɓe yo Allah dando en enen kadi wonugol seytanuji yimɓe hara en anda sowonsinen si ɗum ɗo waɗi ɗen fuɗɗade live on ka tawata ɗo jetti 18 minutes fuɗɗagol ngol taw mi faala andinde en jusqu'ici ko wona yewtede fi muɗum ko fi Lagine e Liberia kono e nder o live mo moni e wadde ɗo en ɓeyditay ɗo kañum kadi acteur ɓe tato ɓe tawata ɓe tawanoka ka yewtere ka fuɗɗagol aranon e maɓɓe ko Sierra Leone ɗimmon e maɓɓe ko Côte d'Ivoire tammon e maɓɓe ko France nayaɓon e maɓɓe ko États-Unis ɓeɗo jowo si mi anda nanes ko minuno ko tatu ka ko non ɓeɗo jowo ko acteur ɓe ɓeyditeteɓe e koko wonɗen e yewtude hande ɗo yewtere meɗen nde mi fillito hawre nden hande ɗo kande woni ko hakkunde Lagine e Liberia kono fiyen faamu moƴƴa lasawol fiyen wawu sennidirde moƴƴa guɓe e condi ɗe ŋakke wonɗe hakkunde ɓe acteur ɓe ɗe ɗiɗo en adday seedeɓe en adday kadi woɓɓe go tawɓe tawama e koko woni e yewtere ɗo aranon e maɓɓe ko Sierra Leone en pooɗo e Sierra Leone adden ka yewtere ɗo ɗimmon e maɓɓe ko Côte d'Ivoire tawo won Côte d'Ivoire no hawtidiri e ɓe tato ɓe mi yentiɗa fi muɗum nayaɓon e maɓɓe ko France tammon kan e maɓɓe ko France nayaɓon e maɓɓe ko États-Unis jowaɓon e maɓɓe yeggiti se mi addi ordo no ɗuman ton en tout cas tawoyte États-Unis France kañum e hombo kañum kadi waɗi États-Unis e France ɓen ɗon kañum kadi reɓe wattoto ton donc Sierra Leone Côte d'Ivoire France e États-Unis ɓeɗo ɓe wattete ɓe wonay acteur ɓe wattotoɓe e nde yewtere ɗo ko ɗum no waɗi si tawi tolay no wadde ɗum ɗo fof ko fiyen hendo moƴƴa guɓe e condi hankin kam mi waɗi live on woodi addanɗo lan capture ka tawata Lagine woyno mobilisade e chef d'état major on waɗi yewtere ka inni ɓe accata sunture ay wotere e leydi din ka tawata goɗɗo inni jaɓayɓe
mi yi kañum kadi ɗo e y compris haysi mi heɗaki audio on guinéen tigi tawɓe ko jeeyaɓe ngon hoɗo ɗon goɗɗo e maɓɓe on mo mi sitana mo tawata mi heɗitake ko yewti kon kono mi yetama o yewti ɗum ko kañum honorable Fayamini Mono président Fayamini président parti politique tawɗon hino siɗɗiɗi e goɗɗo e ɓe acteur ɓe ɗo président libérien on ɓe siɗɗiɗi ko kamɓe leñol gotol ngol oɗo wo o wi'i e nder ko libérien ɓe ni ko kamɓe jeyi nden nokkure ɗon civil ɓe libérien ɓe memmini fuɗɗi wadde sonko ha yiweɗen finalement drapeau guinéen on tippinama drapeau libérien on ƴawnama guinéen ɓe tawnoɓe no jogui pinkaje no waɗi teniji yalti e nder zone on ɓe yalti ok o yi live on no wona attaquerede donc si ɗon nderga wallite moƴƴa ɗo miɗo andi ko haut niveau kaka dow ɓe falaka mi yaltingo gonga ɗo ande ɓe prépari ke ɗo ko fiyo taw live meɗen on ɓe aray ɓe est ce que iɗon nderga an joni est ce que iɗo reni live on an joni est ce que iɗon nderga iɗo reni live on siɗo nderga andine lan pompe moƴƴa ɓer koy pompe koye moƴƴa non bonsoir le génie pompe moƴƴa ɓer koy abbe mi dara so tawi live on no continue mi uddito e téléphone ɗimmoɗo mi dara est ce que le live continue on va voir ce que ça donne tola tengela uddita ɗo je vais voir oui ɓeɗo nedi pullo inni oui edi pullo inni oui on va voir ici abbe minute ɗo on va voir ce que ça donne tola tengela nedi pullo inni oui ok d'accord donc ça va live on no continue pompe moƴƴa ɓer koy nani ko ɗum ɗon tumi wawi on wiide par ce que ɓe falaka emi yewtu komi faala on yewtude kono noon en ettoto si Allah jaɓi compte de mon non anen ka fil en fop e yi on image ɗon ka tawata yora paɗe ɓe ari naati e nder sumture nde tawata ɓe inni e nder tumbere nde tawata ɓe inni ko kamɓe jeyi ko ɗum no waɗi tigi o wiyato on version ji yaltuɗi ɗin taw si aren noon e origine probléme on tigi ko on ɗum feƴƴi lagine kamɓe ko ɓe inni ko nokkure nde tawata ko kamɓe jeyi libérien ɓe inni kamɓe kadi ko nokkure nde tawata ko kamɓe jeyi ala kulli haal fuɗɗode probléme on ko nden ɗan ndiyan ɗan tawata ko fleuve Mano ngol cangol wiyetengol Mano ngol tawata ɓe wi'i koye nder lagine on ngol jeeya version guinéen noon ko ɗum ɗo wi libérien ɓe ɓen inni no cangol ngol hina e nder lagine ngol jeeya ko fo kafingol kono na ɗum ɗo woni probléme on ko woni probléme on ko yugol ngol pencengol non cangol ɗon sengu ka yiwɗen ɗon ngal poɗodiral ɗo waɗi soriɓe guinéen ɓe ɓen ɓe inni ko kamɓe jeyi ɗon joni noon fiyen faamo moƴƴa ɗon taw nden hawre ɗon wallinende ɗon taw ka nde woni ɗon yahen on fof on humpitike e wi goɗɗo go seedejo go pooɗete ka yewtere adden par ce que o yi o probléme on ɗon e yiide ɗo ko woni ɗo très grave mo anda noon anda hawnaki yo taw du'a men go wonɗo e jabade ko ɗo woni e fokkitirde mi waɗa ɗon taw on précision on fiyo hakkille jama on pooɗo moƴƴa e live o par ce que ɗi interruption ji ɗi on ɗon e wadde on sikkay ko haala sama kala mi ari yewtugol ɗo ma ko piwum taw ko welu kum finiya kono si CNRD insisti e ko fokkiti ɗo kon ɓe naata e nder e nder ngo piiro ɗo no États-Unis Israël e Iran fuɗɗori gere waɗɗon ɗo hande ɗo hiɓe andino fuɗɗori kono ɓe andata no lannitoroyta ɗum ɗon noon ko ɗum koye wi a piiro kala ko noon hiɗa andino fuɗɗori kono anda no lannirta kono ngo piiro ɗo fiyo ngo welo famagol moƴƴa fof anda haɓɓa hoore anda ko honno ƴettitirta ɗum ɗo CNRD kañum kadi nanora ɗon ɓayiɓe ka nder live ɗo ɓe ɓay kadi firanoyoɓe il risque de laisser des plumes ici sabu mi yewti fi États-Unis nder ɗo kono mi arali taw détail on kono États-Unis naatiri e nder o probléme ko ɗum waɗi se yahay côté minier on e yewtay hande fi ɗi minji si tawi probléme on ɗo e wadde hande moyen-orient on ko fi carburant o probléme fokkitoɗo ɗo ko fi min fi noon yo yiw moƴƴa ɓurton kañum kadi taƴitude foofango andon ko moni e wolde fi mum ko nappi mum samagala yiye ko woni e feƴƴude hande ɗo kon Congo entre Congo e Rwanda mi ala no wadde exagération goy koko moni e wadde ɗo na mabbingol mi woni e wowlude Congo ko ni fuɗɗori probléme maɓɓe on
hakkunde maɓɓe e kawtaljo maɓɓe o to soko ɗo ko ni fuɗɗori. Koko woni e wadde ɗo kon hande ɗo kadi moynnoriyan ka fuɗɗora yugol meɗen arde men tappa tumbay meɗen mari doole si men tappi men gayni aray diri ɓe prévoyano wondema konko ɓe woni e wadde ɗon on mo ɓe woni e yahde tappa ɗon haɗi o neeɓi encaissugol awa ɗo kañum kadi mi holla on ɗo kono tawi Libéria kañum kadi neeɓino encaissugol ko woni e wadde ɗo ko. O live o landita hande goy ko moni e yewde kon fof hande ko grande ligne ji ɗi mi woni e fuɗɗanade kono e ɗin grande ligne ji ɗum mi yaltinana en acteur principaux ɓe wonɓe ɓen impliqué e nder o conflit ɗo. Mi fuɗɗano en noon ka fuɗɗode mi ara live on o heɓi déjà 30 minutes bientôt 30 minutes mi natal taw essentiel o. Comme j'ai dit fi en wawa moƴƴa famude o probléme ɗo en yahay sarlo. Jonte seeɗa ɓawo ɗo e yii vidéo ka tawata yora paɗeɓe lewoneɓe hino jinsede hino dampede hino bantede hino yennede ɗawna e pick-up woy fiiɓa hiɓe ari naati e nokkure tawde ko lagine wi jeynde. Mi wowlira noon fiyo faamo fiyo mi wonu équilibré fiyo mi wonu konko tawata mi ƴettirali sengo ay nokku ko ɗum waɗi ska fuɗɗode min ni yon andu ko moni e yewde ɗo ko naami añuɗo lagine nationalité ji leƴƴi imi heɓi wo yeeso ko leñol guinéen ngol leyol an aranol ngol komi guinéen himiɗo yiɗi ndi leydi mi darota ko goɗɗo go kañum kadi doolande mi yiɗata leydi go e hoore mayri sina si ari de ini nationalité ji kesi ɗi mi heɓi ɗo ni ko ɗin ɗon tun si innete hande kadi miɗon ndaarude ko honto e mum mi ƴettirta kono hakkunde lagine e ɓeɓe mi lintiɗa fop Sierra Leone Libéria e Côte d'Ivoire sikke ala si inni ɓeɗo ino pirirude ɓeɗo ko lagine mi bambanta quel qu'en soit no woni ɗo ko leydi andi lagine mi dartanto fi hon ɗum janano arata dola mi leydi mi wallidira e makko yore non non ɗum ɗo koyo fop nano ɗum ɗon fama ko moni e wodde ɗo kon leydi laginde nden ko ɓayndi welanmi ko ɗum waɗi simɗo yewte ɗo fi mayri artugol ngol ɗon on conflit ɗon en fop e yi on image ɗon ɓay ɓen soriɓe ɓe naati lagine hoolagol maɓɓe wondema ko e nder sarlon ɓe wonno ɓe ɓanti drapeau maɓɓe ma ɓe waɗi dow goɗɗum ko holli wondema ko kamɓe lewneɓe jeeyi ɗon soriɓe guinéenɓe ɓe mbay ari hendike ɓe piwɓe nangiriɓe wa bomɓe ƴettinaɓe ɓe kadi ha ɓe hewtoy Conakry ɗum ɗon koyen faamu taw ɗum ɗon feƴƴi hakkunde kawtal ɓe ɗiɗo tawɓe ɓen hiɓe kafi konko innete ko Mano River Union ko ɗum ɗon woni on Mano River Union mi waɗa ɗon pause mi yewta en taw fi ɗum ɗon sabu si on andali konko woni on Mano River Union on famata ko ɗum waɗi si mi ƴettoy ka daƴƴere gibito miɗo yewtude fiɓen non on Mano River Union hino tawa e ɗen mojoɓe adnayankoje tawɗe ɗen ko waɗaɗe ka tumbere meɗen ɗon no tawa e majje organisation du fleuve Gambie organisation du fleuve Sénégal ɓena ɗum OMVS d'accord ɗuma kam pardon ɗuma OMVS organisation pour la valorisation du fleuve du OMVS organisation bon ya felan tam nato e ɗin ɗon parce que mi perda ɗo joni felon hiɗen andi tun ɗo Muktar Paraya yimanoyno en fi gambiwol ngol gambiwol ɗon non ko ɓundo maggol on woni lagine mi sikki hoore dimmal ngol fuɗiri ko non ngol yeyri ha ngol nato e Gambie on hiɗen andi kañum kadi no wodi organisation du fleuve Sénégal on ɗon kañum kadi e yii no hawre watno nden hakkunde Mamadi e Passimi Goïta ko fewndo ɓe innuno e waɗugol réunion fi ɗum ɗon o réunion mo fop o yiwno ɗon virtuel waɗuno ɗon mo tawata fi waɗugol barrage hydroélectrique rek non ko parti on ko moni e wolde ɗon fi muɗum ka tawata ɗin peyiji ɗon ɗi fotti Mauritanie har no tawano e maɓɓe ton ɓe yewti ha ɓe ronki nantodirde hawre nde waɗi ha sen Guinée retiri menace di wi retirike wi yoɓata droit ji muɗum ɗin parce que konko ɓe faala waɗude ɗon waɗaka ɗum ɗon ko parenthèse mi waɗi ɗon joni noon o wi'eteɗo ɗo noon organisation fleuve Mano River Union on ɗon waɗegol makko hino tawa hino nandi e sifa inɗi mi woni e yewtude ɗon fi muɗum kon ɗum no woni sincugol ɗum ɗo sincuɓe ɓen ɗum ɗo on organisation wi'eteɗo Mano River Union sincuɓe ɓen ka fuɗɗode ka daƴƴere ka inna ɗon ka ara non ɗum ko leyɗe ɗiɗi atino organisude ɗum ɗo waɗa ɗen noon leyɗe ɗiɗi ko Libéria e Sierra Leone pour la première fois ko ɓeɗo ati jooɗade ɓendina hakkil wi'i waɗende mojobere nde tawata nden hiɗen kafide waɗende mojobere ka tawata e waɗay nantodiral e yurmodiral e nder nden mojobere ɗon haray ɗe woni nantodirɓe haray waɗa en hara hawre ala hakkundeji meɗen
on Mano River Union ɗon créé gol makko pour la toute première fois yo waɗe on ko en 1980 o waɗa. Pardon, excusez-moi. En 1973 plutôt o waɗa. Retenez on date ɗon. Barkere inni ɗo ka définition fi wonɓe jentitoyade ɓen OMVS ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ok, merci beaucoup. OMVS ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Maintenant OMVG ko organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, fuɗɗike artude non joni ka hoore an à peu près. Révision amomi waɗi on ko o organisation Mano River Union ɗon. Donc o Mano River Union ko waɗa ko en 1973 déclaration makko on waɗa e membre fondateur ɓe ɓen ko Liberia et Sierra Leone. Retenon ɗum ɗon ka fuɗɗode fi on faamo moƴƴa yewtere nde yiyon par ce que wiɗen faala sennidirde gonga on e fenande nden fuɗɗagol nden mojobere ɗon tawde nden ko jombodunde e ngol caangol wona ngol yewtere ɗo fi muɗum hande makko na wongol ngol tawata ngol ko ngol ɗon woni tawa e on ko innete ɗon fleuve Mano ngol caangol ngol manoɓe ɓen jeyi ko ati moƴƴinde fi maggol ko en 1973 waɗoɓe ɓen non ɗum ɗon ko Liberia et Sierra Leone ko ɗum waɗi simɗo yewtude fi Sierra Leone ɗa donc ka fuɗɗode Guinée tawanoka Côte d'Ivoire tawanoka ɓay wonoyi ɗon ha de 1973 aroyi en 1980 la Guinée kañum kadi tawto e nde mojobere ɗo mi fillito ko Liberia et Sierra Leone heɓi hakkilkinɓellini wi waɗende mojobere nde tawata yimɓe meɗen manoɓe ɓen e ngol caangol ɗo sabu ngol caangol ɗo ɓe nantodir ɓe waɗa nden mojobere tawde ko peace and unity ko ɗum woni paix et unité ko ɗum nde waɗira e économie et intégration économique et solidarité ko ɗum woni ko o waɗana ɓay nde ɗo mojobere waɗama lagine on tuma en 1980 donc fewndo Sékou Touré addu Sékou Touré mayde seeɗa lagine ɓay yinde mojobere ɗo waɗugol mayre kamɓe kadi ɓe ndaari ɓe tawi yoɓe tawtinde mojobere ko on tuma noon yimɓe tato peyiji tati leyɗe tati woni nde mojobere ko onno noon Côte d'Ivoire natoroy ɗo ko nde yawoyno noon ha woni en 2008 donc ko ɗum woni fewndo ka laamu Sékou Touré binde fewndo ka laamu Conté kaw mayata ɗo ko on tuma noon Côte d'Ivoire a tawti nde mojobere donc se wattani yila ɗo lamɓe tato yewtama ɗo fi laamuji tati waɗi laamuji ɗiɗi waɗi ɗo presque tati en 73 jusqu'à 1980 hay ko Sékou Touré wonno ko ardi lagine mais en 2008 mi jogaki exactement mois on ko soit kanko Dadis maɗum kanko Lansana Conté ɓay noon dadi laygol Lansana Conté ko tellen fin d'année Lansana Conté mayoyi en 2008 mi jogoto ɗo wonde makko e laamu makko kanko Lansana Conté woni ka Côte d'Ivoire ari joni noon mi lando ɗo no wonɓe darde layɗo en 2008 hari ko hombo laamino Côte d'Ivoire wonɓe ɓen ka nder layɓe ɗo en 2008 kombo wonno président Côte d'Ivoire hare mi landike on ɗum ɗo e kon ɗum wonno alhaali Côte d'Ivoire on en 2008 hare mi landike on ɗum ɗo no woodi kom landani on ɗum ɗon par ce que no woodi kom faala on yaltintinande ɗon ko on ɗum waɗi si en 1980 Sékou Touré tawi ko ma tawta ɓeeɗo ɗiɗo tawɓe ɓen ɓeeɗo ɗiɗo non ko haala anglais woni e wolde na français woni e wolde en 73 retene moƴƴa date on ko création on mais en 1980 binde ka o mayata ɗon kanko Sékou Touré o tawi o tawtu ɓeeɗo ɗiɗo tawɓe ko ɓe woni e wolde kon ko anglais e ko hon ɗum waɗi si en 2008 Côte d'Ivoire kañum kadi tawi ɓay tun hiɓe tawa e ngol caangol ɗo hingol arde kangol ngol juuro ka maɓɓe kamɓe kadi yoɓe arɓe tawta ɗo en 2008 woodi kom faala o ngollude ɗo donc ka historique ɗon e yiɗen artude noon joni e o ko tawata ɗo lagine Sierra Leone lewoneɓe sooriɓe lewoneɓe ari naati yimɓe ɓen inni ko Laurent Gbagbo merci beaucoup mais en andi ɗo noon conflit on hari neɓata hande kadi o fuɗɗo conflit wonowo on hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo fi affaire o rébellion retene moƴƴa kum parti on ɗo ko moni e wolde par ce que fo no wolde fi watara fo no wolde fi watara kono jama on ino hani annugol ko onno lawatara ariri e laamu e ko on ɗum waɗi noon si o fleuve ɗo sensibilité makko on ko onno tawiri yahama ha darama tawama kanko kadi
ko ma wara o tawta nde mojo bere ɗo o wona tawaɗo e mayri o signida e maɓɓe kon entente wiyeteɗon mi wi en o fleuve mano ɗo ko waɗira ko fi ko inete kon paix et unité intégration économique et solidarité kon ɗum firi ɗin ɗon ko yo tawɓe jeyaɓe nde leyɗe ɗo jewɓe signiduɓe waɗuɗuɓe ŋaasuɓe waɗuɓe hon jungo ŋaasi ndi kaydiri ndi wona ndi yewteɗo ɗo fi muɗum ko wondema hakkunde maɓɓe ɓe pirata wondema hakkunde maɓɓe koye ɓe jonnidir juuɗe si goɗɗo innino arde yana e maɓɓe ɓe fof ɓe hawtidira ɓe immoɓe dartomo e kadi noon hakkunde maɓɓe ko innete kon ka bange jawle ka bange ngalu intégration économique on koyo taw si tawi innama jawdi heɓama ka oɗa kañum kadi koye taw ballodiral waɗata hakkunde maɓɓe koye ɓe wallidir ko ɗum wiyete intégration économique et solidarité koyo taw si makiti iwi ka kaari arino natude ka an kañum kadi koye taw o soñjetake si iwi kañum kadi ka an yeehi sodoygo kawya en d'autres termes no wawi koko inneteɗo CEDEAO on kono ko organisation woy taw koye noon ko koye toso koye tawata tawɓe ɓen hino mari piiji ɗi ɓe kafiti wano ɗan ndiyan ɗo yargol ɗan ndiyan ɗo nangugol liƴƴi e nder ndiyan ɗan doggugol jindina laaɗe e nder ndiyan ɗan ɗiɗo fop koye tawɓe fop hiɓe waɗi entente nantodiri e majje rete noon kañum kadi kum parti ɗo moƴƴa création o ɗuma ɗo ko en 73 Guinée tawti ɗon Côte d'Ivoire tawti ɗon e ko wonɗum woni fondo nde mo jobere ɗo koyo taw ɗiɗo fop hiɓe kafiɗi hawre waɗata hakkunde maɓɓe so reteni kum parti ɗon yiltitoɗen ɗon conflit wat ɗon entre Guinée et Sierra Leone sooriɓe lewneɓe naatila Guinée en fof ɓe yi ko honno ɓeɗo nangira ɓe hersinoya ɓe naɓa ɓe hewtinoya Conakry ɓe joga comme prisonnier si mi itti noon pose kum miɗo continuide nde yewtere ɗon ɓen sooriɓe ɗon ɓay ɓe hewtoyi Conakry par ce que on han joni on jonnaka contrat ndi kon ko feƴƴi ɗon kon ko ɓe felira ɓay ɓe felama ko ɓe wi'i woɓɓe yimɓe ɓe ari ɓe naati lagine ɓe yeeta ɓe yawnun e nokkure nde tawata ngon hoɗo ɗon hiɓe mari kañum kadi hoɗo margo sifa nden inde ɗon sengo maɓɓe kamɓe Sierra Leone non ɓe aroy noon ɓe hewti ɗon ɓe hooli hoɗɗi kamɓe koye nder Sierra Leone non ɓe wonno ils n'ont pas été professionnels il faut l'avouer ɓe darti noon hande kadi ɓay ɓe yetama ɗo hina Sierra Leone won ɗon ɓe darti ɓay ɓe dartike piiro waɗi ɓe nanga ko ɓe nanga ɗon kon ɓe hewtinoya Conakry kono ɓay négociation diplomatique on waɗi famotirama wondema ko menen bonni men falju joni accite ɓe natta ɓe accita few ɓe hooti ɗum ɗo waɗi entre la Guinée et Sierra Leone joni noon are noon o conflit ɗo sen ƴetti mot par mot en ƴetti scénario ji ɗin gooti wondema ɓeeɗa ɓe falji ɓe natoyika nder territoire to ɓe andinama on falji o naatika territoire amen ɓe esquisike mais fii kala noon ɓe falju ɗon ɓe yetaka tun wondema on falju ɓe nangira wakasoɓe ɓe yiɓe hewtinoya Conakry are noon joni o district ɗo o wiyeteɗo ɗo loofama ko waɗi ɗo ko waɗi kon ɗum feƴƴi hakkunde maɓɓe cangol wiyetego ngol manoɗo e yi document ino circula ɗo ka wona wiyede ko lagine jeyi on document ɗon ko daté de 1907 noon ko honɗum wonno on tuma lagine ko lagine o mon ɗe yewtude ɗo fi muɗum ka ko lagine e joggo on tuma woduno ɗum ɗo retene ɗum ɗo waɗen ɗum serato toujours est-il que ngol cangol ɗo libérien ɓen ɓe faala waɗude golle chantier ka maɓɓe ɗon anduɓe ɓen non fof foore gibbi ka feƴƴuɗa Kisidugu ka feƴƴi farana naati bañari ndin iwi Kisidugu ha hewtoya Zerekore ha hewtoya Lola ha hewtoya ɗuma honno ɗuma Jeke kamɓe leydi ndi ɓe gollirta ndin ka darnugol cuuɗi ko leydi ittandi ka ndiyam kamɓe ɓe ala koloyji ka ɓe yata ɓe jasa jaare sifano jaare on jasirte noon kindiya kamɓe koye ɓe yewka ndiyan ɗan ko woni ilude kon bugitoto jaarendi ko ndin jaarendi ɗon ɓe yata ɓe ñeɗa ɓe bugito e otoje ɓe adda ɓe gollitira donc ɗi canɗi ɗo na liƴƴi tun na tewtu yaltinanta yimɓe ɓen yaltinanayɓe kañum kadi ko golliterte ko tawata jaarendi ndin ko jeeya ko côté mino jaare ko ka ministère des mines et géologie jeeya si hande ɗo an hiɗa yaade soodoya chargement jaare on chargement jaare sa landike mo a yiyay adduɗo jaarendi mo jogui kaydirndi tawata ko ministère des mines et géologie autorise yo leydi ndi jase ndi leydi yaltine donc ɗum ɗon koye domaine minier on jeeya ndin jaarendi ɗon siɗa yaltinoyde ndi
ko ministère de l'hydraulique o yewtitata e muɗum fi kamaɓe on kamɓe e ministère de mine on ɓeɗo fof tawete ko ɗum waɗi so wattani hila min e hydrologie wonde ma aray no jokkodiri ko ɓuri kon so yi ministère de mine on wonde haray kamɓe hydraulique on no jokkodiri wonde a yiyay ko hydraulique et environnement woni haray kon jokkodiri ala kulli hal c'est pas grave na ɗum ɗo woni plus intéressant kamɓe wonɓe wadde o chantier ɗo libérien ɓe ɓen haaju maɓɓe yani e ndi jaarendi ɗo ɓe yehi ɓe consulti partenaire ɓe maɓɓe ɓen lewoneɓe ɓen e guinéen ɓe ɓen dans le cadre espèce fi nde hawre ɗo nden ko e nder localité Guéguédou on wonno kaɓe wonno e wadde golle ɗen ko Guéguédou ɓuri ɓe ɓatade ɗon andi ton noon Massanta e Guéguédou e Kisidougu e Zerekore ɗiɗo fof no mari di kawtal e ɗe leyɗe tati ɗo Guéguédou no mari di kawtal kañum e Sierra Leone no mari di kawtal kañum e Libéria Kisidougu no mari di kawtal kañum Farana no mari di kawtal kañum e ɗum honno e Sierra Leone wano non kañum kadi ɗum honno o localité monɗen e yewde ɗo mari di kawtal kañum kadi e Côte d'Ivoire kono koye parti woni way sa hammike hammiri kañum kadi selle numuji gila on sengo kankarridin to ɓe mari di kawtal kamɓe e Côte d'Ivoire no jiiɓodiri ha ko mon e yewde ɗo fi muɗum kon kono waway famude ko on tomi woni en e addirde donc ɓe consulti côté guinéen on ɓe yeetiɓe wondema ɓe informi ɓe par ce que ko information ɓe waɗata ɓe yeetiɓe haaju amen hino e jaare ɓe landiɓe quantité on tawina quantité ɓe wata wolde ɓe wooli période on ɓe inni meɗen haton jini ɗum ɗo ko lewru min mari ɗe golle ko waɗete ɗum ɗo ko côté libérien on informi partenaire ɓe muɗum ɓen ko Sierra Leone informi kañum kadi la Guinée fewno noon ka fewdiɗen ɗo préfet ɓe wonɓe la Guinée ɓen ɓe fof ko sooriɓe ɗum ɗon iɗon andi ɗum ɗon déjà donc ɓay ɓe yehi ka préfecture Guéguédou ɓe yewtidi e mum ko sooriɓe ɓen ɓe ari ɓe tawi ɓe yewti ɓe c'est à dire ka préfecture ɓe yewtidi e préfet on yewtidi kañum kadi e sous préfet on ɗon ɗon kañum kadi ɗon andi sous préfet ɓe goo kañum kadi ko sooriɓe ɓen ɗon jonni accord o wondema wi ndi jaarendir ɓe faalaka ndiyan ɗon heɓe mari délai mi sikki mo 30 ou 60 jours mi yeggitita ɗum honno période ɗon exactement kono ɓe autorise wondema way ɓen ɗon ouvrier ɓe libérien ɓe no wawi wadde ɗen golle ɗo son faami ɗum ɗo on évolué yahe noon yeeso ɗe golle ɗo noon ɗe fuɗɗi fi noon yoɓe heɓu ndi jaarindi ɗo quantité mo ɓe faala on ɓe addi bulldozer wal ɓe addi machine je ɗo hay sina bulldozer ɓe addi machine je tawi ko ɗe machine je ɗo yahata natoya ka ley jasoya moƴƴa jaarendi yaltine fi yoɓe waɗu golle ɗe ɓe waɗata ɗe dumunde feƴƴi jonte ɗiɗi jonɗe tati jonɗe nayyi en tout cas do ko haldano kon emo wondema sinnama ko balɗe capanɗe tati sinnama ko balɗe capanɗe jeego ɗum ɗo timmi tawi ɓe wawali gaynitade golle ɗen ɓe continue ɓe feƴƴintini délai on ɗon kamɓe côté Ivoire ɗuma libérien on autorité guinéen on remarque wondema dalle maɓɓe jonnana on feƴƴitide komin accorduno kon feƴƴiti ɓe ari ɓe yettiɓe ɓe inni bon o wiwno men ko tel en halduno ko tel joni noon gibiɗo hande kadi on continue ata golle ɗen rese noon kum parti on ɗo ko onno histoire on feƴƴiri chronologie on ɓay ɓe inni gibiɗo on wata continuide golle ɗen arrêté golle ɗen ɗon ɓeya inni no waɗude négociation andon noon konko Libéria waɗi ɗum naɓe obligé argol lando permission koye ɓe informe fi hon ɗum o yiway noon plus tard kon ɗum waɗi ɗum ɗon parce que ko régime d'information ɓe mari koko ɓe kafi koye ɓe yeeto on tigi wondema frontière mo kafuɗen on et c'est là c'est important yon nanu kum parti on ɗon affaire frontière parce que no wiyede wondema frontière on koye ka peñce woni na ka nder ndiyam traité 1907 on ko wi'i kaka peñcen kono traité go waɗo yeeso mom yaltinanoy taw ɗo joni fi mom yewta on fi makko mo tawata on intoxication ino e nder o probléme ɗo ko gonga mo tawata gonga go kañum kadi wattoyno ke yeeso ɗo mo tawata ɓe sali wowde fiyon gonga ɗon ala kulli haal ɓay ɓe inniɓe gibiɗo on continue ata golle ɗe yon arrêté si wayi noon ɗon komo kala koye justifie sa inni golle ɗen ɗe continue ata ko ya wolu kon ɗum on to wawata continuide oɗa kañum kadi si wi continue ko wolu kon ɗum o continue anta côté libérien on yehi tawtoyɓe kamɓe ɗum honno Guéguédou to yeetiɓe ko gonga mi yeetino on golle ɗen mi wata andude quantité on ko jelu joni wiwɗen hiɗe waɗude délai e nder balɗe capanɗe tati si min gaynali koye min artito e moɗon mi wiya min gaynali c'est vrai min arali min inni on wawali timmude ɗon on ari on arrêti chantier on kono min gaynali ha joamen on gaynali côté libérien on yeeti ɗum côté guinéen o wondema ha joamen gaynali mais côté guinéen on no rien besoin savoir ko ɗum ɓe waɗi
ɓe immi ɓe ari ɓe arrêti chantier on dans un premier temps dans un deuxième temps ɓay ɓe ari ɓe tawi ɓe arrêtay tum ɓe yaha ɓe ya continue ɓe ari ɓe nangi hande kadi golloɓe ɓe ari ɓe jaɓi kañum kadi machine ji ɗin ɓe lombidi e majji ɗum ɗo ko ni feƴƴiri haa ka tawata ɗon hawre nden taw ko fuɗɗagol mayre o kono comme je vous ai dit taw hawju na ɗo woni source probléme o na ɗo woniri ko ɗum waɗi si mi yowli fi sarlon on ɗa ko feƴƴi kon entre lagine e sarlon na hay ɗon probléme on o fuɗɗi himo woni plus profond que ça himo yehi nokkugo mi yeetike en kañum kadi acteur ɓe goyde watti e nder ɗum ɗo mi yeetike e nder ɓen acteur ɓe ɗon France mi wolni e nder ɓen acteur ƴon kañum kadi États-Unis kono jusqu'ici en wowlal taw fi Côte d'Ivoire on jonni tum président jo wonno ɗon fewndo Côte d'Ivoire kañum kadi tawtinde mojobere ɗo wi ko Laurent Gbagbo hiɗen andi noon 2 ans après kon ɗum hikkitoyno ɗon ɗum ɗo har déjà conflit entre maɓɓe o kamɓe ivoirien ɓe har déjà fuɗɗinoke hari on guere ɗon hari 10 ans ji guere mo tawata ivoirien ɓe gino nder muɗum hari ɗum ɗo déjà continue no hari no waɗude Gbagbo noon fi wata ɗiɗo nokkure woni hande kadi base arrière je ka o are o atake o yehi o naati o tawa nde mojobere ɗo o signidi e maɓɓe on pacte mo tawata goɗɗo ñofotako maɓɓe immo ataka mo kono le mal était déjà fait côté Burkina on ɓen ɓahorɓe ɗon ɓahinoke ɗon déjà préparé ke waɗi ko waɗata kon ari joni ko lutti wo koye nato hande kadi Abidjan ɓe ara ɓe hendo capital o élection ji ɗin waɗi on yi fof kono ɗi feƴƴiri ɗon ko on ɗum hikkoyno ɗon guere waɗoyno ɗon hakkunde maɓɓe ha Gbagbo nanga yaltina ɗum ɗon mi waɗa tun on parenthèse ɗon fiye garta noon joni e yewtere nde yi on noon andon ko plus profond ko sikkuɗon ɗo kon ko ɗum woni ko fokkiti ɗo ala kulli hal ɓayɗi machine ji ɗo ɗi nangama ɓe inni me iɗon andi noon koko woni ɗon e wadde ɗo na noon haldira entente meɗen on fleuve Mano on ko wi'i wondema kerolngol hina dey ka gaɗato ka keeri par ce que ɓeya inni probléme on o fuɗɗorno wiwgol ngol taw o fi leydi jaarendi wona ƴettede hande kan na fi probléme keerol kono ɓa yahama yewtoygol to ɓeya inni menen ko régime d' information men mari nayi men consulte on komin yeeto himeɗe wadde goɗɗum ka kafuɗen noon ɓayni ɗon andi kono hay ndin leydi ka wonɗo yaade golle on ɗon ɗon andi ko menen jeydi autorité guinéen on préfet on wi ɗum yeeti ɗum on délégation immiɓe iwi Libéria ari wi hino no ari landitagol ko honɗum golle ɗen aretana eni mene men sikkuno ko wonde yewde fi mum ko golloɓe no nanga par ce que ndiyan ɗam meɗe ƴetti to jaarendi ndi tawata délai mo haldune ɗen on feƴƴiti joni noon ko wonɗon emi wiwde hay ka golle ɗen waɗoyteɗon ɗon ko onon jeeyi ɓeyna oɗo joni feƴƴiti kamen andi ɗon ɓe retiri ɓe hooti noon hande kadi côté libérien on par ce que tawi ɓe ari ɓe yi élément kese mo tawno on ɗo ɓe andano fimono heɗe yewtude noon fi hari kerol ngol ndiyan ɗan kafuɗen ɗan leydi ko wona yaltinede to ngo o wimen noon joni hay ka jordito ko onon jeeyi ɓeyni ɗo joni feƴƴiti komin anduno ko yaltugol on délégation ɗon hooti côté Libéria on to guinéen ɓe ɓen hande kadi dépêche délégation ɗo yon délégation ɗo yaw hoota to tawara ko aroɓe civil ko civil ɓe immi Libéria ari tawi militaire ɓe yewtidi e maɓɓe par ce que ko militaire ɓe woni autorité on sengo ka préfecture geggetuɗon si tawnara préfet ɓen ko civil ko ɓen préfet ɓe civil yewtidete e muɗum kono yewtere nde nde fuɗɗi ɗon nde lannitoroy ka kan par ce que ɓe inni nde lannitata ka préfecture ɓe naɓi ɓe ka kan civil ɓe ari yewtidugol e maɓɓe kono ɓe ƴetti ɓen civil ɓe ɗon ɓe fuɗɗodi ka préfecture ɓe lannitoroy ka kan ɓen soltori toon fayda kormbo hootiti côté libérien on ɗo ɓe randu compte on ton kono ɗum côté autorité guinéen on waɗi ko immingol hande kadi noon équipe ɓeɗo noon ƴawi e bak e laakoy koye laakoy ɗo ari hewti compte ma noon ɓe ari ɓe waɗi koko yiwɗon ɗa argol ɗon arda e saku siman ardi e jaare ƴetti iri o potoɗo ƴetti drapeau hande kadi guinéen on ɓanti gibi ɗon libérien ɓe ɓen inni aha donc de la théorie à la parole en fuɗɗori ko tawata ko fi ndiyam wonnoɗo yewde fi mon fi jaarendi en wi ka jaarendi ɗon on menasi men o wi men hay kamen woni ɗon kamen waɗi ɗon campamaji amen ɗin kamen woni e waɗude lumo on amen kun ɗon kamen mari ɗon dispensaire ji amen kala kamen mari ɗon makiti amen kamen notitore sengo Libéria o wi men ɗon ina e Libéria men jeeya ɓay ko haalaji goti ɗin ko leƴƴi goti ɗi woni ton minen hande kadi feƴƴi kamen andi ɗo pire on ari on ƴettinde nokkure ɗo on ɓanti drapeau ka tawata kon jonte seeɗa ɓawo ɗo nu o wiwno alliéjo meɗen go mo tawata ɗon taw ko violation waɗɗon on nangiɓe soriɓe ɗon on naɓiɓe o innaka tuyo réglé sur place par ce que o wiɓe dartike on naɓiɓe ha on hewtinoyɓe Conakry mais yi vidéo ji ka feƴƴi ɗon ɗon ko soori e soori ɗo noon menen ko civil ari naati ka territoire moɗon mais yalti kadi civil
onon non on ardi e sori on arali kattun sori on ari don armi wi on non idon ari e yewtudo mari rarata wa ko p e p c'est-à-dire ko buttu e buttu be na do feƴƴi kamen andi kon be mini don ki sangelal be ni don do men accata hewto ya moro via règle dun do menen tigi me règle ay dun do en quelques minutes de 20 personnes darinoɓe ɗon ino ndarude événement o terlen 200 personnes yalti e fulawaji ɗin ɗon fof immi ari ɗum ɗon kañum kadi reta noon no ɓen libérien ɓe ɗon en quelques minutes no ɓe immoritinna ɓe ari ɓe hewti jusqu'ici autorité woddi ka dow ɗi ɓe jaɓali hay goto immogo e marɗo pinka e ko piège goo noon kañum kadi mo lagine waɗana lagine kañum sori e sori nangodiri e yi vidéo ji feƴƴuɗi ɗum ɓeɗo nangama ɓe seenama ɓe naɓama ha ɓe hewtinoyama Conakry ɓeeɗa civil ɓe yeyina to yikote Guinée en on ari waɗi négociation e yaltiti kañum kadi ɗo yo civil ɓe lumbito ara ko sori ɓe iwride lagine immi ari ɓe aral ton kañum kadi ɓe ɓorni teni dey ɓe aru heɓe jogi pinkaji maɓɓe loi règle international on noon ko wi si tawi a civil jo an tigi tawa harna sori wona yewtede fi mum a civil jo heɗa lumbude frontiére nato e frontiére goɗɗo goo siɗa jogi finkari koye andin fi mayri ɓe interdisanama ɗon natugol ndin finkari ɗon par ce que ɓe yettoma ɗon ko a civil jo hina autorisé so ndaari wonɓe lumbude ɓen entre état frontiére ji pays ji moɗon ndin sinnama entre pays e pays siɗa ariɗa lumbude ko ɓe landotoma hiɗa jogui pinka hiɗa jogui ko tawata hiɗa hani déclarugol ɓe landotoma ɗin ɗon siɗa jogui ɗo ko civil jo wona yewtede fimo na sori jo ngoy taw ɓe landotoma siɗa jogui ɗiɗo donc si ko a civil jo ɗa hani déclarugol kon ɗum waɗi joganɗa finkari maɗen ɗa lumbude kerol maɓɓe ngol siko a sorijo kan ɗum ɗon Allah ja a acca e finkari maɗa ndin ka yaasi to an autorisé ka immagol a nata ka leydi toon ɗa jogui finkari sinara ɗa accompagne de président jo ma mo tawata on sabu sécurité makko on ko a woni membre de ko a tawaɗo e équipe de sécurité on ko ɗum waɗi sinatudeɗa e finkari ɓeeɗa noon ɓe lumbi ɓe naati ka territoire ɓeya ɓe natal toon nde ɓe waɗi teni ɓe naatu ɓe waɗi teni ɓe naati kañum kadi ɓe jogui pinkaje pire no mi wiiri on noon ɓe immi ɓe ɓe darni kadi kumpoto on ɗo ɓe civil ɓe ɗo no reni fof jusqu'ici ko civil ɓe ɓen ka waɗo yalti ɗon ɓay tun soriɓe ɓe yi hande kadi tension on ɓe yi ko no tawiri ɓeɗo no siwrugol maɓɓe ngol kontuma noon o potoɗo tippina noon drapeau meɗen on drapeau libérien on anta tan kamɓe kadi tawi ɓe ari ɓe waɗi takko ɗon ɓay ɓe consulti autorité ji maɓɓe ɗi ɓeyni noon accite ɓe waɗa ko ɓe waɗata ko onon kadi heɓan toon kañum kadi poto takko ɗon ɓe ari kamɓe kadi ɓe moƴƴini poto takko ɗon ɓe yimmi ɓe ɓanti kañum kadi drapeau libérien ɗum ɗo fof noon ko civil ɓe tu waɗi ɗum ɗon mi waɗa ɗo noon pause fiyon ɗum ko civil ɓe yimmi waɗi ngo cippiro ɗo ko par ce que ko ancien sori ɓe woni ɓen civil ɓe ma ancien rebelle ɓe woni ɓen civil ɓe gonɗo yiide ɗo c'est extrêmement important ye yaltintinkun côté wun ɗo ka tawata sori ari naati Libéria ko civil ɓe yimmi dartiɓe sori maki dartiɓe à la fois respectugol ka tawata kon kamɓe hina wonɓe hollude piiro e guere hakkunde maɓɓe e lagine mais hollugol kañum kadi civil jo mo yiiɗa o Libéria ya andu ko sorijo a réserve contrairement e lagine mi insista kañum kadi mi yiltito e kumparti on ɗo si tawi lagine enen ko sori meɗen on tu woni sori Libéria fof ko sori par ce que fof ko anduɓe pinka fof ko suusuɓe pinka fof ko wowtuɓe pinka min naari sarlon forcément ko non woniri mais sarlon kañum kadi si tawi e yeehi ancien rebelle désarmaɓe ɓen o luttuɓe naati to yaali ka nder soriyagal tawɓe ɓen no jindude ɓen ɗon kañum kadi han joni ɓe ka circulation gibi fuɗɗi les enfants rebelle pay koye o yi o film Blood Diamond o yi ko feƴƴi non gon ko pay koye 12 ans 13 ans 14 ans ƴettano jonna pinka ƴetta naɓa ka trawje inna yalte fellon ɓay guere o lanni ɓe jattitana pinkaje ɗen kono ɓe jattitanaka expérience kon ɗo e maɓɓe on ko woni kon ka koye maɓɓe ka ɓerɗe maɓɓe ko ɓe wowti kon ɗum ɗo jattitaka ɗum ɗo roccaka ino lutti han joni e maɓɓe ko ɓeɗo noon lagine woni e yaade men minoya c'est extrêmement important kum parti ɗo ye yaltintin kon andon tana e ñaakiɗi lagine woni e yaade men minoya ɗin fewndo ɗo ko mone wolde ɗo kon non iɗo wawi yaade onon tigi vérifier non hoore mo waɗon soski moɗon ɗi yi on ko sabu désarmugol ɗi nokkuri ɗo inna circulation waɗata mi andina on non e nder on pose an ɗon ɗi pays ji ɗo ɗiɗi non hiɗi sous monitoring ko ɓe inata monitoring sous observation de Nations Unies ɓe observude ɓe fiwata guere o memmintino par ce que ɓe andi ƴulɓere yiite nden nde mawa tun kono han joni yiite ngen no ley ton hino wi'a sur le plan mondial nokkure de guere woni e mum ko ma duuɓi 30 feƴƴa si hande kadi on génération wannoɓe on guere ɗon tawa hande kadi ɓe nawyi ɗum ɗon ara yeggitama fimu woɓɓe go ƴawi woɓɓe inni hay e duuɓi 40 par ce que ko duuɓi 40 kala ko innete kon génération changirta duuɓi 40 kala gibi noon ɗin guereji waɗuno Libéria e Sierra Leone duuɓi 40 taw timmali
donc han joni yite ngen huɓɓugol mayre on han joni ɗanaki taw yite ngen hinge nder ton ko woni tun ko suurugol ngol ene wonɗen e yiide ko ɗo yite ngen gaynali ɗanagol ko yite ngen ɗannina kono ƴulɓere nden kañum nde ɗanninaki fiyo mi wawi wolde moƴƴa fiyo laaɓa donc ɓe civil ɓe ɗo ko ɓe ɗo wawi immade huɓɓa ɗon ha sori ɓe yi tawi sikoye mi wawi yaltude gere waɗali o potoɗo o tippinte koye drapeau o tippinde fewno ka live on heɓi ɗo 56 minutes ko ɗon tuma noon drapeau o tippina ɓay drapeau on tippinama ɓe yiltiti jusqu'ici haɗi lagine jaɓigo e wondema hawre waɗata ko vidéo ji ɗi ɓe yiyoyi ɗin no civil ɓe réagisire noon CNRD ndaari tawi yawre nde yaltiti sifande ɓe waɗi nden ɓe waɗi nden Sierra Leone to ɓe tawi ɓe hersi si hande kadi noon ɓe décide noon yoɓe yiltito à l'offensive ɓe ari noon joni ɓe inni hande kadi nokkure nden ɓe hettayde ton joni noon are noon e paternité on kombo jeyde nokkure en yewti taw fi o acteur jo ɗo ɗiɗo en wowli ɗo fi libe e wowli fi Sierra Leone en wowli kañum kadi fi Côte d'Ivoire ɓeɗo ɗiɗo konno ɓe naatiri e nder o histoire mo wonɗen e wowlde ɗo Côte d'Ivoire on en andini kon ɗum tawiri Côte d'Ivoire tawtoyi o ɗuma ɗo ko tawata kon caangogol hino jurde ka maɓɓe kono na sabu ɗum ɗon tun protégugol hiwa leydi ndi yo ɗi nokkure ɗo wonu base arrière ji ka tawata woɓɓe iwiray ɗon ara yana e Côte d'Ivoire président on tuma Gbagbo signidi e ɓeɗo o entente fi hande kadi wota ɓeɗo wonu nden nokkure ka ɓe wawata marude bonɗo on iwra ɗon ara yanana ɓe ça c'était pour préserver le pays kanko Gbagbo o yiyata noon document ngol kaɓe yaltinani on koko mon e wolde ɗo kon ɓe yeytoto on tun c'est pour l'intégrité économique et parce que il leƴƴi ɗo no tawa kañum kadi ɓe Côte d'Ivoire ko ɗum waɗi ɓe signiri entente o min noon miɗo yeytude on les causes profondes raison ji ɗi tawata yaltintina ɗo ɗin ko Gbagbo signiri ɗum ɗon ko parce que sengo côté ɗuma honno Guinée ɗuma honno côté Mali on e côté Burkina on yimɓe ino iwride ton ara parce que ɗon andi Ouattara ɗo e kanko ibe ineteɓe ɗo ibe honno le commando invisible e kañum oya ko honno ɓe inatamo modi o wonɗo on fewdo ɗo to honno ko Guillaume Soro hino wi'a ko e nde nokkure ɗo ɓe jooɗi ɓe préparé ko ɓe waɗata kon ɓe miɓere ɓe yani e Côte d'Ivoire ko ɗum wi'a joni noon wata ɓe heɓir bange ɗen fof ley e dow fof hino woodi aroɓe jiiwa e maɓɓe ɓe tawi yoɓe waɗirni politiquement ɓe signida e maɓɓe o entente ɗo ɓe naati e nder o fleuve Mano ɗon alors que gibi créé en 1973 il a fallu 2008 plus de 30 ans après fiyo Côte d'Ivoire ar naata e ɗum ɗo kono lagine déjà kañum tawi naatino e nder nokkure ɗo mi yeytike on noon kon ɗum wonno Sékou Touré tawira e ɗum ɗo kañum kadi en 1980 agression 1970 on hari waɗi o yi kono ɗum ɗon feƴƴiri hawre makko nde o maridi nden e kawtalɓe makko ɓen Côte d'Ivoire ɗa no e ɗuma honno e Sénégal ɗa tawi ha opposant ɓe maɓɓe makko ɓen fof kanko Sékou Touré koye ɗe leyɗe ɗo wonno jooɗade ya sonjamo ko ɗum waɗi si ɓanko ɓay o naati noon hande kadi o fleuve Mano ɗo o foye boigne kañum sakki sali natude nder ɗum on parce que hawre nde o mardi noon kanko e Sékou Touré kanko tawi o arta o naata e nder mojobere ɗo no tawa e muɗum on raison ka o sali natude ɗum sina ɗum ɗiɗo fof hari production ji maɓɓe ɗin ko gotum café ko ɓe waɗata kon cacao ko ɓe waɗata kon mi andina en ɗo noon prix café on et prix cacao on sur le plan mondial baisse e prix muɗum on sabu o conflit waɗɗo ɗo cacao on était fixé à 2800 baissama à 1200 sina mi fayu au même prix que 1200 ou 1600 au même prix que café on ka woni ɗon alors que non ado conflit on nun e sawata ko campagne on tawata yeɗɗino moƴƴi hari prix ji muɗum ɗin ɗum ɗa ko 2800 ɗum ɗa ko 1600 sinam fayo beesi hande kadi fof addama 1200 si je ne m'abuse ɗo wawi mi haray rectifiede ono wonɓe ɓen Côte d'Ivoire ko waɗi ɗum ɗo on ko sabata campagne on e cours on sur le plan mondial beesi donc producteur ɓe ɓen hande ɗo état ivoirien on si ƴettana ɓe ɗi produit ji maɓɓe ɗo ko a perte ɓe woni ƴettirde ko non parti on ɗo mi arano on kañum kadi lagine ɗo hande ɗo ko honno compagnie mo jiba e moƴƴini ɗo wiyeteɗo Nimba on no ɓe woni e essayirde hande ɗo kamɓe kadi banjugol konko ɓe woni e yaltinde minere mo ɓe woni e yaltinde on hande lagine ɗo e ley o société maɓɓe mo ɓe inni ɗo Nimba tam mapo tun jentite tu yewtere nde no woni addirande on ɗon donc e yewti fi acteur lewnejo on e yewti fi acteur jo e ɗuma ivoirien jon kon no ɓe natiri e nde yewtere ɗo are ɗon joni e ngol kerol tigi tigi wallinen joni conflit on ɗa lagine inni ko kamɓe jeyde nokkure ɗo Libéria kañum kadi inni kañum jeyde nokkure ɗo Libéria ko ɓarori jewgol nden nokkure ɗon kaka tawata wonɓe ton ɓen ko woloɓe anglais
hay si tawi ko leƴƴi gooti ɗin kaɓe arata ɓe notito kañum kadi e leydi ndin on fof o yi vidéo ji ɓen arɓe expliqué ɗon e nder nokkure nden ko ɓe notorto koye côté libérien o lagine noon kañum yaltini o document mo moni en e waɗande ɗo on yiiɗo ka commentaire ji ɗo mi waɗa document on ɗo